number 6, first runner-up, Klar at Teronpi. Let's see. Laban ang langit ha. Pajil po sila ke. Purnima Timompi. Laban. Kacharap doon sila ke. Mermilihan Sibil. Purnima Timompi yan ang liki lagi. Karbi judang pip heng at terang hinben. Laban. Alam nilong kacharap doon siya bang pilaki. Mermilihan Sibil. Astay ka naman! Richard Epi sila yung doon ito! Miss ZKYF 2023, DONGKAMUKAM. Teronpi lo, aki happy Purnima Timothy, laban kacharap doon ang bangki. Mermilihan Sibil ba ng kami? Isang lo daw ting de. Kumano bang lo, apik ko. Koloso Klar bang lo. Akil lo, tapos kay akil lo ako, nanglitom kaya. Aki air. Aki air, awi doon na to. Aki air, kaya nila surfi aton. Madalan to. ZKYF kaya hajan lo ma. Madalan niya itong pirong mo, malilito. Isang lo, tang de. Hemloran mo. Miss ZKYF DONGKAMUKAM winner kumala hemlan ma contestant number 20 contestant number 9 Teronpi. Miss ZKYF 2023 DONGKAMUKAM. Solo tumarang likikan next na lang next week. Laban na lang yung handong ay pajerpon sila ke. Aki happy sonali Teronpi. Laban kacharap doon siya bangki. Mermilihan Sibil. Aki happy sonali Teronpi ke judang kering trip thing along the samialang ni President Iglo. Astay ka naman Richard Epi sedang dorobong. Alaway hello doon to 2023 ZKYF no. Ito pa doon kaya doon ang bang higlo. MG sinan non batay si astay ka naman. Contestants ajak tumangke dami bom na melo. Ye khat doi khat ha. Kesol dola tu. Lang besar ni. Kau wai pun besar lu kali magala. Kalang ni. Alang ni tum hello. Pending 2023 long. Miss ZKYF tum long. Tanda nang ito amen nang ningchipi na niklo mamat si Miss ZKYF kilong lo. Video long do chot ke chong ingat aja ke dong tu. Nang li ningchipi nang li. Mau kali made.
Lasi. Winner lagi Teronpi lapen. First runner-up lagi Klar Teronpi lapen. Second runner-up lagi Manim Rongkarpi. Lapen kacipate bang piatum anapan po sa may cancellation prize bate certificate bang Ron Igji lasi. Non nili aprang si Chahang Ponji lagi contestant number 5 alang ipan po sa may aprangan kirang pen certificate ka chadeng ji positioning reglo. Adun chu lagi contestant number 14 ang lipo sa may aprangan mang ipen certificate ka chadeng Ponji positioning reglo. Alang ay contestant number 14 contestant number 8 alam ni bang sa may apran giving pen alam ni certificate ko chadeng mo jipan sa chadeng rego. Churro piglo. Laban nang itumbo sa may